kerpat kari Pakistan ya kari India ban perkhabyang halor ka jingsange ban pentuj bat ya ka jingyate kular ka Indus Water Treaty. Layathu bakatnat jongkari Pakistan kalatho dakai City shan New Delhi ban kerpat bakan sedang biang ya ka jing pentuj jongka ya kiwa syaki jaka jongkari Pakistan katkum ka Indus Water Treaty. Ka jingyate jong kiteki artli kiri yaki kam kadai ka jingyate kabakong sanba ban ya sam kabalane lapalat driu pos nem tam kani ka jingkerpat kalong hadin baka India kalap pensange no ya ka jingyate kular jongka haus nem syajar kendais pa nropo hadin bala jabyang sakawai pat ka jing thombor jongki leno bala kershan dakri Pakistan dang hakini ki kendiat si baladep Jammu and Kashmir kabahap hapo Pahalgam hak arpu artarik benai risau kabalawan raaru ia ka jingyap jongki arpu ringut ki riu paiba bat ki babun naki kidai ki nong jungok kai perthai ka India dakaba penun kam ya ka hok jongka ban yada ya kari kalabu ya ka jingyate kular haka jingsange hadu baka Islamabad kan penkuno ya ka jingkersan jongka ya ki kam leno. Ia kanika senjam lak kershan daka Cabinet Committee on Security ka kenhun ban shimrai hakmat halor ki kambak kongsan haka shithi balapha syakatnat kambari katnat jongkari Pakistan kalamaham baka jing pensange no ia ketika jingate kular kan penmi ia ka jing hapo karui nakaliang Narendra Modi menteri rang badu karui India haka jing ya keren banding kong jungu hadin ka Operation Sindur ulap penpau ya ka jinglong bak klem pendem jongka sorkar haka jingyalam jongu ka bat ka snam kimla ban jatuj lang ulap penbena ka jingtiang bat ka jingye kren kimla ban jia haka juk kapor ka jingtiang bat ka jingkai pateng kimla ban jia haka juk kapor katai ka jingyate kular kala ai yaki lai teli kiwa kiba syapang sepni kata ka Indus ka julum bat ka Chinap syap Pakistan katba kiwa kiba syapang mingi kasut le kabias bat karavi kisa bat karwi India unong aiktin jong katnat kambari urandhir jaswal ulap penskem ya ka jingong jongka sorkar dakabaong ya ka jingete kular jongki Indus laseng halor ka jing sumpa bat ka jingade perlok ka Pakistan kalap penken yakini ki jinglong dakabak kershan yaki kamleno kibayat lengba yaki kaput daki posnem katgum ka jingete ausnem syajar kandai spa ropo ka India kalayo kumbalai po persen nak baro kabalakit dakawa Indus kabadon ha India katba ka Pakistan kayo ya kumba nyopo persen daka jing pensange ya ka Indus Water Treaty lakmi lenti baka sorkar jo Narendra Modi kanshim yaki senjam ki bakongsan ban pendepno yaki projek penmi boarding ki badang sakut yang hadu mendang.